ni sambulu binaka. Ena itu waki ni nonda vonue na ngonongo sangan rebikina na nonda dhaka bata. Da rongoda matua sara na ibaka sala kina ibaka roeso membaleta na kena tarobi na dewa ni matengo na COVID-19. Na nonda vita urilinga bata kanda dhaka bata. Enda na rawa menda voluta na kena dewa na mate rere bakingo na COVID-19. Sakirina na mirokoba bakamuria kamatana takana ibakaro kina bakasalaiso. Esa tambo na vita seki maina walu ena bonye kina lima ena mataka. Wakilani sa tamu na basa budi pata, bomanda kina na sosial ngona, wakale rua sileto. Kambimbi na nomo ya wakiko, mai merona mita gondo tali na nyenunua. Kakoni watarana kulanya na lomo ni nomo bali, se lako kina ndo tali na bali. Wakana takana tali boni misale ni nomo vitar tali. Ena nomo roko wala ngako gomuria na gogo reso, na kena rora ni buluti na COVID-19. Sa watana ni ngamu, ena wai, kena so. Kakuni rere setangaya yalo deitiko nendo valuta bata no COVID-19. Wak. Atau bei ko nalewa motiko e bale metini kabana singa ni oti na nomule sumo bonotani kere tiko wakandua e bale na lebunga ni nomu beito seaki na kana totolo ni ndewa na mate na COVID-19 Na leo ni ngono tiko kine bale na kena rao kena totolo ni rao ni voluti na tete ni COVID-19. Bula takana bula ni talai rawa katiko wakandua e bale. Ongo indua na ngona binaka tiko waka bobale. Ena nomoro ko bobale ngana bi waka roeso. Ena rawa ni ken voluti na COVID-19.